babu 5 faslun 4 darsu 8 kamin hajil muslim ba fadlul ma'i fi ndiyam luttuɗam ɗam awalan ta'rifuhu andingol en ko woni ɗum almuradu ko fanda be fadlil ma'i e ndiyam luttuɗam ɗam an yakuna ko nde latanto lil muslimi julɗo ma o bi'iri ndiyam kolorru aw naharin ma ɗum cangol yazidu tawa hiɗan wawa ɓeyditade lutta ala kadiri hajati embere haaju ko haton jini kon e nder ñallal ngal fi shurbihi e yargol makko ngol wasadihi e ko ñeɗata kon o yarna li zar'ihi ngesa makko mba aw shajari ma leɗɗe makko ɗen jardin e tuttateɗe ko nanditata e mum saniyan hukumu hu ñawre mon ne hukumu fadlil ma'i ñawore ndiyam luttuɗam ay azzaidi ɓeyditiɗan anil hajati e haaji on tigi on an yubdala ko nde o on tigi sakantaɗan ko nde o servataɗan lil muhtaji wonande hatto yimɓeɓe minal muslimin bila samanin mawdi tigi tigi on ko alda e coggu kanko kadi o dal saɗole kawli sallah sallam la yubaw yeyetake de fadlul ma ndiyam heddiɗan ɗan li yuba'a bihi e fiyo yeyire saabu ɗum alkala ko ɗum woni huɗo burure kon wa gawlihi sallah sallam la yumna o sakkatake ɓe fadlul ma'i ndiyam heddiɗan ɗan li yumna fiyo sakkore kadi ɓe saabu ɗum ɗon alkala huɗo burure kon salisan ahkamuhu ñawre mum nde ahkamu fadlil ma'i ñawre ndiyam hedditiɗan ɗan hiya ɗum awalan ara nun ɗum la yata'ayyanu toɗɗatake badlul ma'i servugol ndiyam azzaidi ɓeyditiɗan ɗan illa ba'di istighnai anhu sona ɓaawo oya wawde yondinorde ɗam bimana sona ɓaawo jeyɗon ettilisude ha gayna few ni toɗɗetake ñande wo a jonnayi min fifa goto o ko bere ko tawata o itti haaju makko ha ka o gayno siko si o gotum heddi ko ɗum siko fifa heddi ko ɗum siko sitorno goto heddi ko ɗum saniyan an yakuna ko nde latto almabdulu ilayhi wona ɗo jonnede on e muɗum muhtajan ilayhi hara ko hatto jin nawas ko yo ƴettu tun o bonna o hibba salisan la yalhaq yengintake sahibuhu joom majjan dararun lorra bi badalihi saabu funsugol ɗan saabu sirfugol ɗan bi wajihin e bange minal wujuhi immorde e bangeji o bangeji famike ka jim al iqta'u ko ɗum woni taƴugol jonnon ta'rifu andingol en kon taƴugol tawa al iqta'u taƴugol huwa ɗum an yaqta al hakim ko nde ñaawo on bi mana ko nde président o taƴata huntere min al ardi immorde e leydi al ammati huɓutidi ni wallinadi ni allah te ndin laysati ndi laataki milkal li adin jeeyal hay e goto o yaa tun o taƴa ɗon terrain o taƴa ɗon parcelle ɗitto atan taƴande yantafi o biha e fi ko wawata biha ko wawata naftorde ɗum fi zar'in e nder remugol aw garsin ma tuttugol aw bina in ma mahugol istighlalan e sohli lande aw tamlikan ma ɗum jeygol mana lanɗon inna mi taƴani ɗo kaari parcelle ma mi taƴani société kaari on ɗo parcelle ko kamɓe jeeyi ɗum ɗo ma hectare ko ɗum wiyete al iqta'u taƴugol saniyan ɗi mon no hukmuhu ñawre mum nden al iqta'u taƴugol jaisun ko dagani ɗum li imamil muslimina lamɗo julɓe duna gayri ko wori goɗɗo goo ko inamo kanko minen nasimode ɓe mana kanko tum mari on priorité goɗɗo hana ɗum fiwigol ko minen jeeyi laral ngal ma ko men chef ɗum ɗo ma ɗum ɗo ƴettuma nde tawno qad aqta annabiyu sallah sallam nelaɗo allah on taƴi leydi jonni goɗɗo waqta aboubacry kadi taƴi baɗahu ɓa makko wa umar wa gayruma koye naaɓe radiallahu anhum salisan ahkamuhu ñawre mum nde awalan allah yagata ko nde taƴata gayrul imam ko hina imamu o ƴettuma nde tawno laysa li ahadin latanaki hay goto a tasarrufu dirisugol fil amlaki e nder lamatere al ammati huɓutudi ndin lamatere ndi général gayru sonamo kanko voilà ko en andu rôle goɗɗo ko mari doole o ko mari doole rôle makko nawi hewtu rôle président saniya allah yaɓuta ko nde taƴata kadi man yaɓuta ohu on taƴowo kadi on lanɗo kadi yananaɗo taƴugol nde o taƴata aksar ko ɓuuri ɗuɗde mimma yaɓɓodiru ko hattani kon ala hiyahi e wurnutugol ɗum watta amiri e wurnutugol mana fi tun ko on saabu aylan ɗon taƴi tun kadi hectare jonnamo ko wata remude o wata o ilare ɗum wona ɗum burƴuwil waalo ɗum ɗon kadi dagata ko salisan man agatahul imam kala mo imam on taƴani ardal leydi summa ajiza refti o ronki few anta amiri a wurntugol nde o jonnamo parcelle o ronka darnudemo o ronka wawde hunde istaraddaha al imama hara imam on no mari droit jaɓɓutugol ndi min e makko muhafazatan ka renugol alal maslahati al ammati fi maslaha yimɓe hedditiɓe wuɓɓen fo muɗum hara wiyetake ɓay kaari lannama jonnede lanne rabian lil imam no wodan imam on an yuqti a nde o taƴata ƴeɓata irfaqin har ko taƴugol fi yurmede man sha wonande o mo yiɗi min arra aya
nimmorde ayninaɓe majalisa jonde lil bay'i fi yeyigol fil aswaqi ka luumoji wa sahati e ka terenji al amati huɓutuɗi wa shawari'i e ka laawi alwasi'ati yajude in lam yahsul bidalika so tawi woni ɗum wawaki heɓanade ɗum dararun lorra li ammati nas fi ko huɓitata yimɓe ɓe mana o taƴa terenji ka jooɗe oyna ɗum ɗo ko leta on je ɗum ɗo kaka jooɗe yeye luumoji ma terenji huɓutuɗi ko waɗe berɗe ko waɗe lekkurji ko waɗe laptanji terenji huɓutuɗi wala yamliku lmaktuu lahu haray ɗon jeyata on taƴanaɗo dalika ɗum ɗon jonna ɗum ɗon haray fi taƴama ɗo innama ɗo joni ɗiɗo butikaji ko gouvernement on jeeyi joni noon a jonnama ɗo kene naatu yeeya haray hollali ko an jeeyi ɗum ɗon innama yakunu ande ɗum ko laatoto a haɓɓa bihi wa innama yakunu ko woni tun o laatoto kanko a haɓɓa bihi ko ɓurɗo handude e ɗum ɗo min gayri hidi goɗɗo go ko inama fagat fet kono haray hollali o jeeyi ko woni noon kankadi ɓuuri handude e ɗum ɗon e yimɓe hedditiɓe ma dama laamu ngu wi okkipa ɗo taw le gawli sallah sallam man sabaga kala aditiɗo ila ma lam yasbik ilayhi faade konko adatanoka aditaka e muɗum muslimun julɗo fawa wiyere kanko ɓuuri handude e ɗum ɗon ndi hedditiɓe khamsa jabun ɗum laysa liman agfa al imam laataki wonande ommo imam on tajani majlisan jonde ka jooɗo aw sabaka ilayhi ma aditomo ɗon biduni ɗota in aw sabaka ilayhi ma adito faade makko biduni ɗota in ko alda e taƴanegol an yadurra bi ahadin ko ɗum woni nde o lorrata goɗɗo aw sabaka ilayhi ma o ado hewtude e leydi ni biduni ɗota in ko alda e taƴanegol jonne na laamu ngol taƴan mo jonni kono ko kanko adi hewtude ɗon haray hanana oɗo kadi fi ko laamu ngon taƴi jonnimo ma ko kanko adi hewtude ɗon an yadurra bi ahadin nde o lorrata goɗɗo den yahjubu anhu masalan nde wirnata e on ɗon annura ndaygu ngun bimana ɓalmin ko min jeeɗo ndaygu ma hendu rewata ɗo yaha tawoya goɗɗo ton aw yahula ma o ɗiso baynahu wa bayna al mustarin hakkude makko e soodoɓe an yara nde ɓen ɗon yiyata bida atahu marchandise makko almarudata weeɓitaɗo lil bayi wonande ngeygu ngu min haray ɗo mi bulo kay kiliya rewata ɗo yaha to masalan li kawli sallah sallam saabu mako nelaɗo la darara wala dirara islamu de lorrugol ala lorregol ala tanbihun findingol tun ida sala alwaadi si tawi woni ayde nden ili intafa bihi lmuslimun haray koye julɓe ɓe naftorde al ala fal ala ɓurɗo towde on ko on ɗon hikkoto ɓurɗo towde on kadi hatta tan tahiya ko noon hikkorto haalannoya almazaria e remuru ndun almouradu fandanu ndu sabu ha yarmiregol muɗum o yanta yama hattama usayli ndiyan ilɗam ɗan si woni ayde nden tuɗɗi ndiyan ɗan ndewi ili haray koyo naftore ɓurɗo hikkade o rema ɓurɗo towde on ƴetta ɗon remugol ngol ko noon non gueddete ha ka ndiyan ɗan hatti ilde ɗon wal muzara o remuru ndun almutasawiyatu ko fonnetendu fil ɓurbi ka ɓatti min awwali sayli ila ka arande ilol yukusam ko senditeɗum mbaynam hakkude maɓɓe saylu ilol ngol besbi kabaril mazari sabu embere mawnugol remuruji maɓɓe ɗin ngesele maɓɓe ɗin o sigari ha e fanɗugol majjo wa in tashahu si ɓe waɗi ndererankaku ɓe accidiranali ukuri a koye waɗi urba baynahum hakkude maɓɓe wadalika ɗum lima rawa ko sabu ko filli ibnu majata an ibadata boni swamiti anna nabiya sallah sallam kada o ñaawi fi sharbi nahli fi yarnugol tamaroje ɗe mina sayli imodde ilon ndiyan ɗan annal a'la wonde ko dow taw wonɓe dow ɓen ñeɗete yarname qabla al asfali ko adi wonɓe ɓen ley o yiturakul ma o ndiyan ɗan terte e ilal kaabayni haka kolɓule heɓe mana ɓe dow wona ñiɗugol yarna ha tamaroje ɗen ɗonɗita ko yarnugol ɗe ha ɗe ɗonɗita ma yarna ɗe ha tawa he ndiyan ɗan ɗo ko embere kolɓule ɗen heddi hattina ɗon haysi ɗonɗitali yarnana ɓe kadi ɓen ɗon kadi yarnana ɓe ha tawa si ñeɗama ɓuuri ɗo ɓe dikka embere kolɓule ɗen na yo yarne ha ɗeeɓa summa yursalma o retti ndiyan ɗan haccite ilana ilal asali faade e leyɓe alladi on yali hikkiɗo mo on noon kadi yarnane wa hakada ko ni gueddete hatta tan tabiya ha hattoya alhawa itu jardin on aw yan falma o ma ha ndiyan ɗan lanna wali kawli sallah sallam sabu makone laaɗo isɓe yarnu ya Zubair summa arsilma refti accita ndiyan ɗan ɗan ilana ila jarika faade kawtal ma ngal kadi dal alhima ko wiyete kon hima bimana hurum bimana zone réservé awalan tarifu andingol en alhima ko wiyete hima huwa al ardu ko ɗoni leydi almawatu mayndi ni tuhuma ndi waɗe hurum
ndi waɗe zone réservé min ra'i immorde aynugol fiya e mayri li yaktura fiyo ɗuɗu usbuha leɗɗe mayri on fatar aha ayne e mayri baha imo mummunteji yimɓe ɓen khasatan spécialement tun mummunteji ɗin tun wawa yawde ayne e muɗum saniyan hokkuma ho ñawre mum nden la jusu daganta ko musidɓe julɓe li haɗin haye goto an yahaniya nde o waɗata huru minal ardi morde leydi al amati huuɓitandi tawni hino fota e muɗum lel muslimin annadi julɓe ɓen dira an hayyere sogonal gotal faksara ma ko ɓuuri illa al imam sowna imam o wiɗen illa al imam sowna imam on ida kana silati kadalika ndi leydi li maslahatal muslimin ko fi maslaha julɓe ɓen fof wa dalika ɗum noon li qawli sallah sallam ko saabu ma ko nelaɗo la hima illa lillahi wa li rasuli hima waɗantake sowna fi allah e fi nelaɗo makko on mi mana intérêt nafoore ɓe ɗo ɗiɗo faqad afada al hadis gomɗi hadis o hino naftore ɗon annahu koni laysa li ahadin hanana goɗɗan yahamiya ndi wurnitata awligoy nde watta zone réservé illa llahu sowna allah wa rasuluhu aw khalifatu ma lontiɗo maɓɓe ko ɓen tun hani o jogui on priorité o wal imam ko woni imam o kama yufidu wono hadis o naftorte kadi anna al imam la yahami kankadi o waɗata hima li gayri l maslahati l amma si wona fi maslaha bimana intérêt e huɓutuɗo wonande jama on fo na yo waɗu hima fi intérêt makko personnel ko intérêt général li anna ma kana lillahi saabu kala foppuno andi kala ko tata ko allah jeeyi ɗum ɗo o rasule nelaɗo makko yunfagu ɗum ɗon ko dépensité ɗum daiman ɗum no duumori fil masalihi ammate e nder maslahaji huɓutuɗi kal khumusi wono jowaɓal min al ghanaim ka jawle kono hoyri wal fayi e fayi on wa khamsi rikaz e jowaɓal ka rikaz jawdi hoccandi no iri wona wiya ko nandata ɗum fagad hama rasulullah sallallahu alaihi wasallam gom nelaɗo allah waɗi hima an naqi ko ɗum woni naqi no gasa ko dingira li ibli wonande ngeloɗi wa haylin e pucci aljihadi haɓeteɗi jihaɗin fi sabilillah ɓe waɗani ɗiɗo hima kadi jinda ɗi ñama ɗi waalo kama hama umar radiallahu anhu ardan wono oɗo kadi waɗiri hima leydi wa qila lahu wiyanamo fi dalika e ɗum wa qila lahu fi dalika o wiyana fi ndin faqala kon ɗuni ndin faqala almalu jawdi ndin malullahi ko jawdi allah wal ibadu jiyaɓe ibadullahi ko jiyaɓe allah wallahu allah noon allah ɓoyi hannude mum lawla ma ahmala aleyh si wona no ko wona ko rondede hoore muɗum fi sabilillah ma hamaytu min kadi mi waɗatano hima min al ardi morde leydi ni subran yeru cuɓal fi subrin e nder cuɓal salisan tata mum no ahkamuhu ñawje mum ɗe lil hima no wodani hima ahkamu ñawje hiya ɗen hino ɗe ɗo ɗi ha hella nayyi awalan ara noon ɗum la yahmi waɗata hima wiɗen illa khalifatul muslimin sowona lontiɗo julɓe ɓen wa imamuhum e imamu maɓɓe ke kawli sallah sallam saabu ma ko nelaɗo la hima illa lillahi wa li rasulihi saniyan la yufama waɗatake hima min al ardi morde leydi illa al mawat sowona leydi maydi ndin ha legoye leydi ndi hoɗaka few fi tun ka lanɗa tawata goɗɗo no waɗi parcelle muɗum on huwi waɗi kuuru mum on ma ɗum no darni toon no hoɗi inna waɗi ɗon zone réservé no allati ndin laysata ndi latanake milkal li hadin jeeyal hay e goto salisan la yahmil khalifa lontiɗo on kadi waɗata hima li khasati nafsi fi personnel hoore makko bal koni li masalihi l muslimin ko fi maslaha julɓe ɓen fop al ammati huɓutuɓe ɓen fof koye taw fop no mari nafoore mum rabian yulhagu ko ƴeeŋinteɗum bil qiyas e eɓɓore ma tahamihi e konko waɗata ɗum hima ad dawlatu dawla be mana pays min ba'dil jibal e morde yoga e pelle ɗen li tanmiyati l ashyar fi mawningol leɗɗe fil ghabati e nder ko fil ghabati e nder ko ɗum woni piiji suuɗiɗi sokkiɗi fa yunzaru haray ko darete taske fi dalika e nder ɗum fa ida kana si laatike yo haqqaku koko haqin inta maslahatan maslaha rajihatan jikkinano lil muslimina julɓe ɓen fof o garrattu haray koyo ñiiɓin ɗum tabintina al hukuma laamu ngon ala dalika e dow ɗum wa ida tawi noon wa ida bana si feeñi annahu nele o himamo laamu ngu waɗi ɗo darra bil muslimina ɗum ɗo lorre julɓe ɓen walam yahiqqa lahum haray hananaɓe walam yuhaqqiq lahum haqqinqinantaɓe fa'idatan nafoore rajihatan ko ɗum woni jikkiɗo fala to garra haray ɗon hana ñinnede tabintinede alayhi hoore mum idi ko waɗi ala hima ala illa lillahi sowona fi allah wali rasulihi ene laaɗo makko allah sallah sallam haray ko ɗo woni ko faslum 4 darsu 7
woni ko lanni e nder kitabu 5 haray yiltoɓe rewtoɗin ɗum ɗo moƴƴa musidɓe julɓe haray kala ko faamini alhamdulillah kala ko faaminaki haray dey miɗo gantini musidɓe julɓe miɗo tori yaafuye miɗo landi faljitede e kala komi falji toon miɗo landi du'anede e kala komi hawri e sawaba muɗum toon miɗo landi on kadi yo on landito kadi kala ko on faamali mi ɓeyday on faltude e mbere komi wawi kon haray kadi kala bruit ko nanɗon nder toon kadi haray on yaafoto ko hittohoy piihoy yollitoto nder toon wallahi wona e fandunde an miɗo eɓɓani ha eɓɓani reni ha reni woto waɗu kono al insane yudabbiru wallahu lmuqaddiru daiman wa abadan mi yonnay on numéro téléphone ji faalaɗolan faljutude faalaɗolan weltanade faalaɗo landitade fiyo ɓeydu famade ka famali 628 60 53 09 631 ka intercell même numéro 657 ka selcom même numéro 601 ka sotelgi même numéro email ka facebook elaji abdoullahi kala @yahoo.fr wallahu a'la wa a'lam